They considered me too old for the position and that I wouldn't be able to carry out the duties that they required. Čia anksčiau iš viso žiūrėjo į mus kaip nežinau ką. Tai dabar jau čia daugiau jau priimtina tai. Anksčiau tai aišku, kad ne. When they look at the CVs, it's written nationality Indians, I think they would, I don't know, maybe they rather prefer a UK national than a Indian. Homofobija yra toks dalykas, kuris egzistuoja dar Lietuvoje ir yra labai. Ir aš tikrai užjaučiu tuos jaunus žmonės, kurie auga tokioje visuomenėje. I was dismissed after 2 years on the grounds of religious and or political discrimination. Terry, Arnoldas, Jaspreet, Ivona, Ricardo a Santa sa stali obeťami diskriminácie. To znamená, že v porovnateľných situáciách sa s nimi nezaobchádzalo tak priaznivo ako s inými osobami. A to buď pre ich vek, sexuálnu orientáciu, etnický pôvod, postihnutie či náboženské presvedčenie, alebo na základe viacerých činiteľov, čo je tzv. Viacnásobná diskriminácia. V európskych smerniciach sa od roku 2000 odsudzuje diskriminácia v oblasti zamestnania. V ďalších spoločenských oblastiach, ako prístup k tovaru a službám či vzdelaniu, sa takisto odsudzuje rasová diskriminácia. Napriek tomu je diskriminácia v Európe stále prítomná. Tieto svedectvá predstavujú len niekoľko príkladov. We have asked the Europeans whether they think there is discrimination. And the answers were rather interesting. 15% of those asked say that they have, in the last 2 years, personally experienced discrimination, whether that's because of their age, because of their religion, because of their sexual orientation. So there is a clear feeling that people are being discriminated against. My name is Terry McCoy. I have been involved in the timber trade all my working life, which would span more than 40 years. Keď oslávil 60. narodeniny, objavil v novinách ponuku zamestnania. Exciting opportunities for 2 sales representatives. You need at least 5 years experience and knowledge of the timber industry and advantage, good people skills, youthful enthusiasm. How do you do? Thanks for coming here. Thank you. Have a seat. I saw the ad in the paper, applied for it and subsequently interviewed, and very, very disappointed that I wasn't able to secure one of the positions. I feel that I didn't have probably enough years service to offer, being 60 years of age. And I felt that the position, both positions were offered to much younger candidates with much less experience. Z prieskumu Eurobarometra vyplynulo, že najčastejším druhom diskriminácie v Európe, ktorý uvádzajú samotné obete, je diskriminácia na základe veku. Títo ľudia často podnikajú prvé kroky na svoju obranu. I spoke to numerous people in general about it, and I took advice then, and I was asked to take advice from the Equality Commission. Thank you for coming along. Thank you. Please have a seat. The Equality Commission has just recently agreed to fund your case of age discrimination. Excellent. And my objective today is to go over the facts of your application. Komisia pre rovnosť pre Severné Írsko je súčasťou európskej siete Equinet. Sieť združuje viac ako 20 organizácií z celej Európy. The member states had to create, on the basis of the European law, equality centers. These are organizations which have, first of all, the role to receive complaints and to help individuals deal with them. In some cases, they have even further competencies. They can launch court cases themselves. So the objective of this is to make sure that individual citizens have easy access in their country to an organization that has been created in order to help them. Here we are in our store where the experiences that individuals bring to us when they have concerns
about being discriminated against are recorded. We have thousands of individuals come to us every year, and each file represents the history of their experiences and demonstrates the extent to which employers and service providers here could be prosecuted under the anti-discrimination legislation. Nachádzame sa v Spojenom kráľovstve, v severnej časti Londýna. Jaspreet Singh je pôvodom Ind. Vyštudoval odbor manažment stavebníctva v Oxforde a uchádzal sa o zamestnanie v niekoľkých firmách. Thank you for your CV and covering letter concerning a position with our company. We do not currently have any opportunities relevant to your experience and qualifications and regret to inform you that your application has been unsuccessful. Loads of companies, where they said to me, we have got no vacancies, and still my classmates got a job there, which is just makes you so angry. I mean, you didn't even meet me, so how can you judge me on that, Just looking at my CV, you cannot say like, okay, he's not good for the job. Podľa prieskumu Eurobarometra z roku 2008 je rasová diskriminácia najrozšírenejšou formou diskriminácie v Európe. Jaspreet si už prácu našiel. Oakwood Builders je malý podnik, ktorý sa špecializuje na ručne vyrábané stolárske výrobky a ekologické stavby. Hlavným náborovým kritériom v tejto spoločnosti je kvalita práce. Spoločnosť Tima Fena zamestnáva ľudí rôzneho pôvodu. Having a diverse workforce has a big advantage because we can getting all different ideas coming through, having people from different cultures, I think gives us a market edge because we think differently. It gives us an opportunity to do things differently. Žiaľ, ako ukazujú ostatné prieskumy Eurobarometra, vzhľad, vek a etnický pôvod uchádzača o zamestnanie predstavujú prvé kritériá výberu. V Bruseli zamestnanecká organizácia zastupujúca záujmy európskych živnostníkov, odborov a malých a stredných podnikov zdôrazňuje, že malé a stredne veľké podniky musia byť rozmanité. Since SMEs are very active on the local market, on the community, so they can't afford to make choice. So they're just working with all well-qualified people without regarding if they are coming from one or another country, without considering discrimination. So this is very, very important for SMEs. It is a matter of fact. Diskriminácia ovplyvňuje všetky úrovne spoločnosti. Nachádzame sa na Kaunaskej univerzite v Litve. Arnoldas sa stal obeťou druhého najčastejšieho typu diskriminácie podľa štúdie Eurobarometra. Mes esame Vytauto didžiojo universiteto socialinių mokslų fakulteto sociologijos katedros auditorijoje, kurią kažkada aš dėsčiau, bet pastarosius metus aš jau nedėstau ir šį semestrą man tiesiog buvo neleista dėstyti. Tiesiog rektorius neleido man vesti 2 paskaitų ir aš manau, kad tai yra susijęs su mano seksualinė orientacija ir todėl, kad rektorius nenori, kad aš kalbėčiau apie gėjų teisės ir gėjų reikalus. Arnoldasové problémy začali, keď pred študentmi otvorene hovoril o svojej homosexualite. Konkrétne vtedy, keď spoločne pripravovali biltén o občianskych právach. Niekoľko stránok bolo venovaných homosexuálom. Rektor zakázal tento dokument zverejniť. Aš manau, kad diskriminacija, jeigu mes kalbame apie gėjus, tai jinai labai susijusi su teisė būti atviru. Didžioji dalis visuomenės iš viso nenori, kad mes būtumėm atviri. Netgi mūsų politikai yra pasakę tokius žodžius, ko jūs esate savo klubuose ir restoranuose, tol jūs mum nei draugai, nei priešai. Bet jeigu jūs tik išeisit į viešumą, jūs busit mūsų priešais. Situácia sa však v niektorých oblastiach mení.
Ivona sa narodila s postihnutím. Žije v litovskom